mengko bae ketemu ning swarga. Bos sayuran pengen pernah hubungan batin, rasa ketut sampai kawin, sanggup mongko nambah dosa kakange bokat kenang lubuk karma. Bos sayuran tobat, bos sayuran 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 matur nuwun Mama Rizky. Mama Rizky ketuon kaca ketuon kakak ngerti ning berasan obat sampai terjadi ora sanggup sekali tiba-tiba sapakan ya. Sing sabar senok sing sabar sing kerep aja ibar yen ora lakon dunya mengko bae ketemu ning swarga. Pengen pernah hubungan batin, rasa ketut sampai kawin, bisa mongko nambah dosa kakange bokat kenang hubung karma. Alhamdulillah tuh jagat wis